abantu 25 bari yakucondozubwaho emishango yo kugeza kutaza abantu ahita kirya Kapapi mu district ya Hoyuma n'ikigambwa okuba batahirira abantu abo minister muhwezo w'ebyamataka Dr. Samayanja yagarurira hitaka ngo kutwabire twakore kiro mu makuru gita gacencuire okwezi kwikumebira barnabina abantu bagambye tuwarwa abamajya bari muno majege nyini private security abaine mundu abaine usare ababona badisaming bajeke usare bajeke mundu bajeke byambaro Stephen Kalongo omumu batahirirwe ekikunga musacha abantu yagamba ngo bakamutahirana n'ebyisi barukugamba ngo barwo mwitaka baretse reganga y'abantu yo kwita abantu besha n'emisiyona buri kimwe cyona baretse benjaye konka cyakire kabere tukine security kituzire niye bakwatsire ecyo turukuru naruturgambo ecyo babakwatsire babatwarana hati bari umupolisi. They were just coming to beat us and kill us. Okay. And when Karamagi reached to me, I was the first person whom Karamagi started with. Karamagi said that today is our day for a death. Julius Hakiza Arani omugambirizi wa polisi y'ekyanga cha Albertine South yagamba ngo kucondoza kurumuno kugendo misho okumanya n'ohorye nyuma y'ebikorwa ebi. Yes bya Kapapi twinemo abasibe 25 abo tukabakwate kiro kya koshi ijo ebi bikaretwa kubani baretaga okumamo abando muriro ngo barwane batematemente ninga barwanira atakeri so tukuye byo kwerinda nate cyarero bari yo kurora ngo ba kwikara mu meeting then baharmonizing bitari byo kurwanagana. Abatura babire babinjirwe ne barugombya ronka Waki South Waki North Kapapi Central Lunga Chiriatete omugomboro ya Kapapi omu district ya Hoyuma amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagabakatoto.